Patalo fatu talafolo Radio Samoa le nei tai au, alo mai au talo le aso lulu. O le sau o le tala o le ofo le a mawai e tau simai o lo ngā lulu e mole te fatu ora, le whai tau wafe o la tau tutongi wha ape ai ma backpay, wa wha awhainga tai nei tau simai o lo ngā lulu e itu e le community. O le malienga fau lea wata li o tutongi mo tau simai, ma e patino lava lea na o tau simai ale te fatu ora. Ma olona winga, e ono mawai e le tau simai sinia leo o atu i le selau limas fulu afe tā lai tutongi. Peitai, o tau simai o lo ngā lulu e tua i whale mai whale ainga. Whale o tata mātutua, blanket maisi health providers e le o tau wai ma wa whinau mai e au nanga whale soifua malolo ino lo i tua il community, e le whetaui. Mai pūlenga o au nanga nei tua il community, o le isi tua e o iai o le o uma o tau simai e ngā lulu e lalo pūlenga al mtanga luenga le soifua malolo ina. Ma atili to a ngao ngao e le au whai ngā luenga i tua. E se mai totongi o tau simai e mtanga luenga o le ACI, o le afo i o le a mau o le backpay, ma e toe wha afo i tua mai lea so fitu, o le masino o mati o le lua afe luas fululua. A o tala no aila i totongi, e le o iaise suinga i le solo te e a tau simai o lo tau ta ue whai e le vai asa fou, ona e ese le maalienga lea e te e ai i le vā, ma le te fatu ora. Ua na o le o atu o ambulance ma laina i fafo le emergency department po le ED, ma o nisi o ta avale nei e whaapea e o atu i le whai tū la o whaatalitali. O le tūlanga lea na o iai le aso ngafua o le vai aso nei le whale mai Waikato, a o PCI maanga i atu le tu atele le ED. Reportia le News Hub, o lea na o lava i le sefulu lua te avale ambulance na o le o atu ma whaatalitali, ma o le 5 o ia te avale o lo iai tonu ngase ti ngā ina. Mo le mawaise tasi o fo mai sinia le ED al whale mai Waikato, talu na whai ngā luenga whaato ao o lea i se sifi wa matua i pisi whaapea. Wa tu wa iai fo mai le ED le o au nanga whale mai i tua, e pe o le mafu anga leo le sulu ato le to atele le ED. Ona o le ai o ni awa noa e wa iai fo mai, le lava le au whai ngā luenga, whaapea ma le ai o ni moenga. Wha mauninga ma le whale mai Waikato, valus fulu 5 tangata na awina atu i ta avale ambulance i le asonga fua. Ai mai le pūlenga le St. John, o le ua whaiatala noanga ma suisi ni o le te whatuora ina ia mauti noa, e le to e tupu le mea le ana tupu i le asonga fua e le ngata i tangata, ai whaapea ai lana au whai ngā luenga. Ua langona le fia o tangata Hawke's Bay le manino le whaingolo o whaimai ai e toe whaatau e le malo whale, na whaaleanga ina e le wha. Tusa ma le fitu se lau tangata i ei whale o whaaleanga ina, po o whale nei ua i le category tolu. Ma a o mana na o i talia le voluntary buyout e o mai i le so, e le o manino pe whaafewhea na tupu. Mo le Maui report le News Hub, e le o mawhaiona whaeiloa e councils po o atu utu unga mata i alo le ofo. Po o le ofo fōle nei wa mali li ei councils ma le malo, la tau te tongi maa uma i le whaatawino o whale e anga waa, po o whale o loo i le sone lanu mumu, toe whaale leia awala ma whaia pae pui pui ai mai longa. Peita ai ewi watalia, e le oiloa po o ai sao e whaatawina. O nisi e le o fia ona o le ana whaatau motu uma i le malo whale na whaaleanga ina le mafu e kalai e stete, a o lea wale whaia mo Hawke's Bay. Ai mai le minister lo wa ia ngā luenga toi whaalelei o le whama lo longa Grant Robertson, e whai lava si umi, ona e ese uma lava fo i lienga i pūlenga nu utaitasi. Te e mātua e si sifo au ki lani le tatalo le whale o loa fau e whaatau wai vei plata lata i le haonga. Whai mai mātua o whanau o loa haonga i le haonga Parakai, e le whetau i le whaatu o lea whale o loa fau lata i le haonga whanau. Ona ole papolenga i o lato soifua malo loina. O le whale o loa fau e tūsale ma le whase lau 5 mita le mamao mai le haonga. Ai lata i le gate pito i tua le haonga po le awala fo i lea, e tele ina whaaonga e whanau haonga. O se mauolo o langolangoina le minister soifua maloloina, Dr. Aisha Verrill, ma ua whai mai le minister, e sa ole le fia o mātua. O se tasi o mata upu na whai mai le malo le masina o Iuni, o le aanga i ai e whaasa le whai o whale o loa fau. Lea e whaatawai vei pito tono o le tolu se lau mita mai le haonga, ai mai le sui o le soifua maloloina, o suinga nei o le tū la fono o le a whailoa mai le masina nei, pe a maua le whai unga le kāpeneta. Matala whai u? Ma mawhati munga masavili malolosi leolo o lapata iai au kilani, ma i whautuanga le waka kotahi wha e tete a o iai i lungo le awala. Ai mai se lava i lato e uia le awala lau papa le Harbour Bridge. O au kilani, Great Barrier Island, ma Coromandel, le o loo i lalo o lapata inga malolosi, se ia o atu i le poa nā nei. Ma e o mai le taimi o talafou,
O loo whai lava fo i matapunia nisi o lanes o le wala lau papa le Harbour Bridge i le tau nei. E se mai le North Island, o le South Island le olo o la pata i le malosi o le aisa to ulu, ma e tu whaatasia telefou e le ai nisi a wala tapunia ona o swing o le tau o lo i ai le so. Tala na o le nei tai au, manuia le aso.